Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw adimadin al-hadis aw kama qal amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru ngaji sesadayana abdina amulja-aki, wabil khusus sepon simulja Kiai Haji Syaifuddin Sam, sarjana agama. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Sumber Nangkah Duko Timur se abdina muljaki. Sedaja para tokoh masyarakat, tokoh agama, sareng sedaja para undangan saya sempat hadir malam semangken sesadayana abdina amuljaki. Pertama gereng abdina sareng para ajunan sedaja amuji syukur ndak gatripun Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sikadima kalaban sabab karsaipun Allah abdina sareng para ajunan sedaja bisa bersilaturahim, bisa bermujalasah majelis kadintoh dalam rangka kangkui sami-sami nyumbang doa barakah atas ampun lahirnya Nanda Iffatur Rifqaniyah panggil Fani. Malar manter kalaban badana puji syukur ke Allah abdinah sareng para ajunan sedaja senantiasa mendapatkan hidayah sareng maunipun Allah, khusus dek kananda Iffatur Rifqaniyah senantiasa badai dalam hidayahna Allah sehingga bisa tetina potah si qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu malar manter tetap ete bahagia da baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga abdinah sareng para ajunan sedaja khusus epon Nanda Fani senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kehidupannya senantiasa berada di dalam jalan siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para Rabu se abdina amuljaki, acara se badi kalampa malam semangken se pertama eki kadento pembukaan biswaratil Fatihah. Se dalam hal kadento abdina nyoon kalesan depon dak sipun simulja Kiai Mudhar. Acara se kaping 2 eki kadento pamausan salawat bimahallil qiyam sekaligus pengenalan bayi. Se dalam hal kadento akan dibawakan sareng Jamiatul Hadrah Barakatul Usman Disa Duko Timur.
acara sekaping telo iki kadento sambutan sekaligus mau'idatul hasanah dalam hal kadento badhe dawuhi sareng sepon semulya Kiai Haji Syaifuddin Sam sarjana agama sekaligus sareng doaipun. Hadirin para Rabu si Abdi Namul Jaki sekadintoh rentetan acara badhe kalampa malam semangken dak stage para kiai sareng para asatid bitartib abdina ngatoren dari abdina korang sareng langkungannya maaf ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.